jučer, danas i sutra će dečki tu napraviti nekakva testiranja da ne gubimo vrijeme kad krene od ponedjeljka normalan rad. I onda od ponedjeljka uobičajan program 2 puta dnevno, više, uglavnom 2 puta dnevno plus utakmice. Tu i tamo ćemo vidjeti, naravno, sukladno stanju momčadi i eventualno nekim sitnim problema koji se obično javljaju, neke sitne ozljedice s obzirom na intenzitet rada. Ukoliko do toga dođe, onda ćemo malo modificirati plan, ali uglavnom do odlaska u Tursku smo tu. Igramo 2-3 utakmice plus veliki broj treninga, rad na svim aspektima fizičke pripremljenosti i onda Turska, uglavnom uz te utakmice koje su već dogovorene, nešto se mijenja, sadržaj samog treninga, mislim to su sve običajne stvari da sad ne ulazimo u detalje. Sve skupa nekih 5 do 6 tjedana rada, pripreme za ono što nas čeka. Mislim da možemo biti svi skupa optimistični pred početak tog drugog dijela sezone. Pokušat ćemo nastaviti tamo gdje smo stali, pokušat ćemo do kraja se boriti za ta 2 trofeja za koje smo u igri i nadam se i vjerujem u svoje dečke i vjerujem da ćemo na kraju svi skupa biti sretni i slaviti taj 2 titule. Kar se tiče sprememb po moštvu, zaenkrat je bilo nekaj odhodov, navijače bolj zanimajo morebitni prihodi, nam lahko morda kaj izdate v tej smeri? Pa ništa konkretno osim ove vijesti da je Filip Uremović postao novi član Olimpije. To je za sad sve što se dešavalo po tom pitanju. Da li će biti, šta će biti do kraja prijelaznog roka, to ćemo vidjeti. Postoje neke indicije da bi neki igrači i otišli, postoje neke, sukladno tome, nekakve onda stvari koje bi mi morali onda rješavati po pitanju dolaska i pokrivanja određenih pozicija, ali za sad je tako kako je, a naravno da nisam samo ja tu i ne piti se samo mene, imate Mladena i naravno Čermana koji su isto uključeni u sve to, tako da možda su oni u ovom trenutku pozvani da govore o tome. Igor, najlepše hvala.